Turabasuhuje kandi turabakunda aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza cyane. Iyi ni Good TV Rwanda ihora ibifuriza ishya n'ihirwe ku bari mu Rwanda ndetse n'irwota amasimbi mwese mukomeze kugubwa neza cyane. Nkwibutsa aho utarakanda kuri subscribe nicyo gihe cyo kubikora mwibanga rikomeye cyane. Muri iyi si buri munsi kandi kenshi kuyibamo bisaba imbaraga ndetse n'ubwenge budasanzwe. Bamwe mu bahanga mu myemerere ndetse n'imitekerereze y'abantu ndetse no kubana n'abantu muri rusange bagiye bagaragaza inkingi zo kubana neza n'abandi muri sosiyete. Bamwe mu bize ibigendanye n'imibanire y'abantu n'abandi bagiye bagaragaza ubuhanga budasanzwe cyane, ariko kandi ndetse bakagenda banagaragaza yuko n'iyobokamana naryo rishobora gufasha abantu gutuma babana neza, dore ko buri munsi bagenda bigishwa indangagaciro na kirazira by'umuco wa gikristo. Ubushakashatsi bwatanzwe na bamwe mu mibanire y'abantu n'abandi bagaragaje inkingi zatuma abantu bakomeza kubana neza n'abandi muri sosiyete. Bagaragaza inkingi ya mbere yo gusenga nk'inkingi ya mwamba mu mibanire y'abantu n'abandi. Inkingi ya kabiri bagaragaje ni uguca bugufi. Ngo burya mu buzima bw'abantu bakenera guca bugufi ndetse no gucirana bugufi. Ukosheje agasaba undi imbabazi nicyo kiranga umuntu ubana neza n'abandi. Inkingi ya gatatu bagaragaje ni ukwihangana. Umuntu akihanganira ibikomere, akihanganira uburibwe. Ibikomere byawe ntibizakubuze kubana n'abandi muri sosiyete. Inkingi ya kane bagaragaje ni ugusaba imbabazi igihe umuntu yakosheje akibuka guca bugufi agasaba imbabazi, ngo iyo nayo ni imibanire myiza y'abantu n'abandi. Inkingi ya gatanu ni ukubaha. Aha ngaha iyi ni inkingi bagaragaje ko ari inkingi ikomeye cyane, kubaha, dore ko buri umwe wese asabwa kubaha abaruta ndetse n'abamuruta. Inkingi ya gatandatu y'imibanire n'abantu n'abandi bagaragaje ko guhuza urugwiro. Guhuza urugwiro nabyo biri mu bintu bituma abantu barushaho kubana neza muri sosiyete. Inkingi ya karindwi bagaragaje ni ukubabarira. Gutera intambwe yo kubabarira uwagusabye imbabazi ndi n'utazigusabye biri mu bintu bishobora gutuma ubana neza n'abantu muri sosiyete muri rusange. Inkingi ya munani ni ukuganira. Kuganira ku kibazo cyavutse cyangwa se cyabayeho hakabaho kugishakira umuti, kandi umuti mwiza utari bwangize rubanda. Iyi nayo ni imwe mu nkingi zishobora gutuma abantu babana neza n'abandi muri sosiyete. Inkingi ya cyenda, kuba umunyakuri. Aha bagaragaje abahanga mu mibanire y'abantu n'abandi bagaragaje ko kuba umunyakuri biri mu bintu bishobora gutuma ubarushaho kubana neza n'abandi muri sosiyete. Inkingi ya cumi ni ukwemera ikosa. Benshi bakora amakosa ariko ntibayemere, kandi burya buri wese arakosa. Ikosa burya si ugukosa, ahubwo ikosa ni ukudakosora ikosa. Aha ngaha rero ngo kwemera ikosa biri mu bintu bishobora gutuma urushaho kubana neza n'abantu muri rusange. Bakunzi ba Good TV Rwanda, izo zari inkingi abahanga bagaragaje zituma abantu babana neza n'abandi muri sosiyete. Nkwibutsa ko iyi ni Good TV Rwanda, niba utarakanda kuri subscribe nicyo gihe cyo kubikora, ukaba uteye inkunga ibiganiro byose bya Good TV Rwanda. Turabakunda cyane aho muherereye hose. Turabakunda, mukomeze kugubwa neza ndetse no kugira ishya n'ihirwe mu buzima. We wish you all the best wherever you are. Remember to make subscribe, share and comment.